basebo ne banyabo olunaku lwaido nafunye embaluwa nakutegeeza PA wa minister nti minister Mr. Sam Mayanja adda kuideidinda kuba yafuna petition okuva mu bantu wiiki eyawa nafuna ebbaluwa era nagitoola mu magira gange ng'awandiise nti ali kuideidinda for locus meeting aye ife tiyatuwaako kopi ayogera ku n'owekitiibwa Bulume agemagana naye baatuweereza kopi era yampandiikira era n'amwikiriza nti munajja mu lubiri mube ne meeting n'abo abali kwenda abaakola petition. Owekitiibwa minisita alina obuyinza okujja mu Uganda wona. Owekitiibwa minisita watuuse idea ayogera ku n'abantu baife aba Kingdom bamubisiza ku itaka ly'Igenge. Wamaze okwogera n'ife yajja mu bantu abakyamu abazira itaka abali mu kooti ni Kingdom yawulirisa abo yatandika okufulumya ebiragiro ebiragira okugema abantu okugema LC1 okugema muzeiga gavuba mu kulya okugema mugoya okugema mbaawo nti baamena amayumba g'abantu okusooka ndi kwenda okobera obusoga nti eritaka lya Kyabazinga gawulira ndepo okuna itaka eryo ly'Abasogga ngaali kuuba n'Ekyabazinga gawulira ndepo okubeka okuna yena tiirirye alikuumira Basogga era omuntu yenna ali kwenda okutyama ku itaka eryo alityama ku mateeka ng'era wooba osabye n'abazimba kubonabona bali ku bangi tibaligemwaku ekikulu kuikiriza nti lino itaka ly'Abasogga waakola emisoso waalityamaku okujja okuleeta minisita atutiisetiise mu Busogga tekidda kukola tekidda kukola olagira bageme katuukira wa Busogga yena bamugema bugeme batyo ekyokubiri nfunye abankubira amasimu toolako isimu katuukira sobola toolako isimu wensula mu ibiwo wentambulira mu ibiwo olwokutaano ni mu Busogga omwo emirimu gye minisita alina obuyinza obungema aida ngeme ndiwo ekidda kulekera akola mirimu gya Kyabazinga nga ndikutiisibwatiisibwa DPC waba ali kuneetaaga isimu lyange liri ekyokubiri abantu bonabona baali kwenda okugema tulina osaba poliisi right now ebalekule ni buli gwe bagemye bamulekule kuba abantu abazira musango eitaka eryo alivunaanyizibwako n'Ekyabazinga era gwe balina okubuuza era ne baba benda kugema bageme Kyabazinga gawenda okumeka owokuna batatiisatiisa abantu mbe bayikaikamu mutereetera bizibu oba olina itaka ku Igenge ng'olirina mu butuufu jja mu ofiisi oyogere ne baba Kyabazinga ng'obita mu katuukiro wa Busogga kale ndikusaba abantu bonabona bayikaikane n'aba balowoozeza nti mu maiso ga minisita balina kulimbalimba bafune itaka awazira itaka abali mu kooti emisango giwere muki mu kooti nga tigivuire mu kooti ezira minisita mu Uganda asupasiidinga mu kooti ezira minisita asinga kooti ezira katuukira asinga kooti n'Ekyabazinga tasinga kooti kuba emitendera gimanyiika omuntu engeri yafunamu itaka jja mu kooti olage nti itaka liryo ifo bwa Kyabazinga tudalivaako aye nga tukalina ekyapa minisita gyafuga gyeyatuwa nga tikifojingibwanga kimazeeko emyaka 25 obwa Kyabazinga tibujja kutiisibwatiisibwa era order Kyabazinga gyandagiire nti ettaka lya Busogga likuumibwe era tusaba muntu alisalimbiraku nakulizaaniraku ndikwenda okwebaza rediyo yaife temwikaikani abantu babite mu mitendera emituufu ekyokubiri nga 13 tuli kujaganya emyaka 10 ate twebaze ni Katonda abalongo abalangira bino tibiseera bya kuida tutiisatiisa bino ebiseera bya kusanukira muki mu Busogga era ndikwenda okwebaza baba rediyo nti banamwebale ku ntaaku nayogera ku eri abantu abantu bayikaikane ayenda ogema muva wala saawa eno ndi wano ndikira ndi wano kira ku rawundi
odana kusembera otuuke ku obalagire DPC ankubire waisimu nvuge ndi wali angeme akugeme aye betuli nabo mu court nga Reverend Kivunike ngaba abantu abiri no musanvu bona court nejo bimala minister we balino we balirira bana mutegeke ngali kubina isatu yesebo oba nalulira mu ikomera nga minister antayiyo ndebe kibidi nja kuba nimu tukobere tweyanziza oyo ni Katwikirwa Busoga ebigambo byagera titubiiramu